Military reload. Banaleni maninge vachidya katumapita ana balanza tuma chicken ina tekutungu ina ndizi dalala mulingo ingo kineke mingo Military reload. aisate yakwana ndiri kuzingiria ngoa aisate yakwane kutindika boderera tingodao kuta imbasa tuvie kutivani vatela ndisie tisandirombe tikonti uretombe ndiri kushanda kuti ndikonyitawo mari ndiri kushanda usandiseke nai umindakara ngina chihindi kurvatana ngoda umindakara sini asingoa aisate yakwana ndiri kushingirira asingoa aisate yakwane kuti ndikoboderera ngodao uraramba mangu ndichikaka msangulangu ndichiparaka nyama tangu tufie chamwari yangu banaleni maninge vachidya katumapita ana balanza tuma chicken ina tekutungu ina ndizi dalala mulingo ingo kineke mingo asingoa aisate yakwana ndiri kushingirira asingoa aisate yakwane kuti ndikoboderera Military reload.